I pozdrav svima, Petar Games ovdje ili Games Petar i danas ne igramo ni jednu igricu, već ću vam pokazati jedan mali tutorial. Ja sam mislio da taj tutorial bolje nego sada snimim Minecraft, rekao ajde sada napravim jedan tutorial. Kako skinuti i ubaciti, kako skinuti i ubaciti teksturu na Minecraft. Pa, da počnemo. Evo ovako. Idemo na Google, link će biti u deskripciji od ovoga, znači da ponovno prekopiramo. I da, samo da vam kažem za ovo, kada ja upalim, ja to namjerno radim. Šta mi vi mislite, da ja ne znam da kliknem F9 i sad da krenem, nego namjerno ja kažem pozdrav svima, Petar Games ovdje ili Games Petar, i namjerno kliknem na ovo da bi krenuo, da budem prepoznatljiviji od drugih youtubera. I evo, kao što vidimo, moja verzija Minecraft je 1.8.1. Imamo ovdje da biramo verzije razne. Evo, imamo ovu da biramo, imamo ovako strane da biramo. Evo, na primjer, možemo, na primjer, ja sam kliknuo na jednu od tih i ovo vidimo ovdje, gore 1.8. Imamo je za 1.5 za bilo šta. Idemo ovako, gledajte sad, idemo download. Mediafire, kliknemo ovdje. I ovo će se skida za 2 minuta, na primjer. Postoji, na primjer, ali dobro. Eto, mi ćemo malo da pričamo dok se to skine. Pošto i onako da iskoristim. Samo vam kažem, napravio sam moju Facebook stranicu, pa lajkujte, link će biti također dole u deskripciji. I kao što vidimo, ovdje možemo da biramo. Nešto se čuje, neko lupa komšija, pa zbog toga izvinite, molim vas ako čujete. Možemo da biramo ovdje 5, na primjer. 5 kao stranica, ovo je za 1.7. I tako, znači, kliknemo ovdje. Znači, ne možemo da imamo 1.5.2, na primjer, i da skidamo za 1.7. Ne, to nikad ne može. Znači, moramo da imamo tu verziju, kao što piše tu da bi skinuli. I eto. Ovako, ovo prevučemo na desktop, ovako i pustimo. Znači, evo, sad će se kopiraju ti itemi. I evo, znači, kada smo to uradili, samo ovo da pomerim, ovako. Čekaj, idemo desni klik na ovo, extract here. Znači, za ovo treba imati WinRAR, to gledajte na internetu kako skinuti, ne mogu iza toga da vam pravim kako skinuti. Znači, idemo extract here, ovo će sad da se ekstraktuje. I mi ništa nismo dobili. Evo, kao što vidite, mi ništa nismo dobili, dobili smo ovu slikčicu. Ovo sam namjerno uradio. Šta smo dobili? Ništa. Zbog toga idemo ovako. Znači idemo samostalna igra. Ili poništi. Idemo na opcije. Paketi resursa. Naravno ja ću vam pokazivati kako ubacivati mape. Paketi resursa. Otvori paket. Samo ubacite ovo ovdje. Ovo ništa, znači ovo ništa ne treba da se instalira. Može i tako, ali ovo je najbrže i najlakše. Ništa ne treba da instalirate, da ekstraktujete. Znači samo sam vam pokazao kako možete da ekstraktujete folder. To će vam trebati kad instalirate igricu i tako dalje. A ovo, access i to vam je samo gubljenje vremena. Znači idete tu. Onda, koja nam je to tekstura? Pa ova. Kliknemo na nju i prevučemo je ovdje. Znači, prevučemo je. I to, naravno, morate buditi jako uporni. Da bi
da bi to kao prevukli, da bi ubacili, zato što ne znam zbog čega neće to tako, mora znači da se ovako, pa da se nekako ovako ubaci ovde, tu, pa ne znam, sad treba ovako, copy, pa paste, pa, znači ima 100 fora. Da smo to ušli, čekaj. I eto, tako isklikćete, znači, neće sada mi se ubaci, ali ja tako, izvinite što se nisam bolje čuo, znači ja samo tako ubacite, kada vam se ovde stvori taj paket, znači eto možemo da stavimo Rivier Wood, znači ovako, kliknete ovde, gotovo, čekate malo da se učita tekstura. Mislim da mi ovo, ne znam, mislim da mi ovo nije tekstura, ne znam. Ali, nije mi samo nešto jasno, znači ja sam, šta je ovo? Svi paketi resursa. Evo, ste vidjeli? Šta treba da uradite? Kad stavite, uzmete gotovo, dogovorili. Ništa neće da vam se stvori ovde. Idete ponovo paketi resursa i ovo će vam biti napravljeno. Idete gotovo, znači smo se dogovorili. Ubacimo, ništa neće stvoriti. Idemo gotovo, iako ništa se nije ubacilo. Izađemo, ponovo uđemo i onda kliknemo, znači kliknemo ovde, to pređe, mi kliknemo gotovo i to je to. I evo ljudi, imamo, eto, Sky House. Znači evo, samo da vam pokažem, da ne lažem, da nije sad to, evo. Nije, ne kažem to ova tekstura. Imam i Sky House, taj video ću danas napravim ili sutra, vidite. Znači kao što vidimo, sam malo košta, ne brinite se vi za to. Znači evo, kao što vidimo, drugačije sve, čovek je drugačiji, pošto se ja zovem Petar Games, pa sam to ukucao, pa imam neki skin Petar Games, ali kao što vidite, sve drugačije. Ništa ljudi, evo, čak i ovo drugačije, vidite kako se drugačije ruči, vidite? Kad se drugačije ruši, vidite? O tome pričam. Ništa ljudi, lajkujte, subscribeujte ako vam se video svidio i doviđenja.